Praise the Lord. Mensang mau, mensang kaselelia. So, mensang ran what ban bo sa la ta dami ye yo kyang ka child. Lesson de ka school pan Ngehn Sarawi. Ko por ke Ngehn Sarawi. Jesus masanir me son sawas. Ap ka child so lang. Take up ko sa Ngehn Sarawi. Ap experience de asa. Ngehn Sarawi yes a me esotra rock. Esotra rock re child so lang po ma a rock a child we ki te tirki te out ki a cheban bilu dial wa. Po biya wan Ngehn Sarawi. No puk saraw ka te yang ka child. Wan Ngehn Sarawi ye morin Christ. Wan Ngehn Sarawi me ye the dog, the power and the dog and Jesus Christ po Sampah eh? So Ngehn Sarawi the dog tamiyagan miya yang ka child ebil gungat ki yang child revelation to ta ko diala ban god ko diala ban masanan god ko diala ban tamak chai ko nang wiya ka child la kan makeni di ta when Jesus Christ nang ko yon pitra euria sa keo masani po so man ko beo kumpulsang ni insana naramasaman Ngehn Sarawi makin tribon aramas niar loki tamasanen court. Okay, ma scriptura irawa chatana ko tong kachail nan kayong pitra may kadete kap. Imoman Ngehn Sarawi akin tatapon irailo ko ng kadete marang. Estrokat tiyo kausan. Akin tiyata po rail kiyang rail kamaran kiyang rail kel. Okay? So iminda revelation Ngehn Sarawi kang kiyang so ko bakan kawid waran buriang ko to masan okay ren masan dame Ngehn Sarawi akin tipo na ramasakan niya sa marakan loki masan ang ko nang katete maran pilnan katete kaptru wagi tesroka ko legal kalok ni bina child kele kamarain pan masano o ang yang tatoko kung gosan ni sawasan Ngehn Sarawi tatoko Ngehn Sarawi bilgin inspiration to it kamarain enlightenment kamarain so revelation may ko diala ba inspiration to it kadede pa te kamarain pa akarian tuwa pa na po este tuwa pa na okay revelation tuwa kodial me download me kodido ko sang rengot ko do re chai bachailen we ki tame chai watak tame chai wrong okay inspiration tuwa nganen got painong ka child kamarain bo karian tuwa disilu isa kuno isa kisu emasani he guides the writers inspiration when inspiration as Ngehn Sarawi inspire do the kamaraini labmen jingita puk sarayo we ki okay Ngehn Sarawi esawasa Israel kamen jingita puk saraw parang ka jingita nituwang go chamen puk saraw sabol mamasano ang pakatar iwe when inspire kakela ka kamaraini kawidi kainang yangi okay puyen kak intungiata kamakidong inspired with kamakidong and kak intungiata tame intungiti nampuk Sarawi okay kasi ya ranti okay ramas makin mengkaiten mamal ragan kamay kraganinda puk Saraw corrupted abangka corrupted ni Nixon twist koinan kawewe kan boyaki Turin lokayang kri kape suka sutra lokayang straightforward kawewe lokayang why sutra straightforward kawewe lokayang bombe nagak twist silly pasanan masanan godro ko parango just to wakila karadak trust puk Sarawi okay boyaki song total proof writer can prove puk Sarawi through events of life, madawa history, proof, puk Sarawi true
Okay? So, 2 Timothy 3, 16 to 17, ako sa iya autapan bukwet, autapan buksarawi unsak, bulsang rengkot. O mawo nga child totokan pataki yung ramasakan memelelo. So magchaban man rapaki memelel, yaraman kowe stili rapaki liki. Okay, memelel abang ko sante rengkot, pueki kot I memelel. Magchaban rapaki ta memelel, a child kota, Yahweh. Okay, kot Sam, me Katstido sang nalang me Jesus Christ, mengene Sarawi mimre tel ranwet, magchekatan Ngehn Sarawi. I goten nalang o sampan ma. God tekan koras marmas partisang god likamokai, tatane atiki god likamokai. Okay? Karasabaya nan wicked take at resurrection. Jesus Christ kele resurrected. Okay, sapol mas spirit, sapol Ngehn, kasaleyang aramas, a bear witness, a kasaleyang aramas kan makamelele. Mesojo kamelele tolul mesojo can experience God. Icha watawatak. Ap makitaw kamelele kauno si pala watawatak, chavan experience God. Takot experience God parang God wagitu kala God kasaleyang levelin the reality of who he is. Karada ka syukakpi kasalki. Magchay so lang apchay sa experience the reality of God. Chapan mga toss around. Chapan mga siniyang ang buk. Buk sili. Rarauk sili. Na naposon. Pues soja experience God. Ligin watwadak cha Sarawi. Karada asa Sarawi esipala watwadak cha Sarawi. Asa kauno esipala watwadak cha. Okay? Logos and Rema. Logos written word kamagatawatak. Rema kodial ba so kodial kung goto nan malyal, kodial kung goto niya parang child. Niya child experience. Karadak chaypan lalapot. Bugchay tiaratar. Machay gotra socha manggot parak yangi eril. Okay? So masani memelelo pata kong aramaski memelelo chaban watak masanin god chaban tierta me memelel o nga child panaw on triak sapong so Saraw mem panawi ki child men ki yung child memelel mem panawi ki child o nga child kapung pan wiya sapong kan wa child triak esapong triak in Sampah Esapong asangko perangkot so jebang watak Saraw jeban asota yatiakin Sampah yatiakin aramas mewang ko perangkot jeban penu lusiye sang lale makareta okay so lang lam raging kaprela rail marape okay maran pompe meme pompe ken wonu ko kita tiakin Sampah mo kan armat tiakin Sampah akas kasampal san tiakin kotan poita recha kaprela popongi tikitkanani mo kan. Okay, chastuban men wato ko me and minanda one godre na nachamongyo. So morin so lang wat ki tama Jesus masanin na madu isa wano reza payo. Kami dawen niya puligiti me oras. Puligiti am maur puligiti am kapare nam kamelel kan. Kapay kam lobunda lobung ke me yukala. Lobung ke melan senam kan. Lobung ke mela saram ke mela iskowe akan bangkak idawen Jesus Christ. Okay, ime apaliki yang kecai larmas cai ni daweni. Buk cai sojaman kami kecai sojaman kapai kecai lobo. Ab kecai men ni dawen buk kecai men yang morla. Masani masanang gota on ko pumpan atai wiya sapungkan obela cai patak tuan me lalapak tuaja niya tawiya. Watak masanang gota bangki yang kecil lalapak abang yang camarain. Lolokong ako sang ren kauno. Lalapak ang god just chuka tiar na in school. Okay, maskin clown di yang rail boras to school. Paninda yang komi lalapak ang kauno ila sang na sambawat. Okay, masani karapan
Wegi Israel kakan papa court. En kap Wia o koyok lani songan wia mau koros. So imek chow yo wata kubuk Sarawi ang kopungan tram naur. En kai bui diong katram melelo. En panawia child naur. En wukit kitraila. Wukitaila nga papa court. O koyok ni songan mea kasik So ime Doadoahk Ngehn Sarawi ko sa saya. Doadoahk Ngehn Sarawi akan agi ang katay cordial, agi ang katay enlightenment, kamarain, illuminate with kawasak, atay maliel, okay? Vil with kamarain atay maliel, atay mongyong, kawasak atay mongyong po challenge man receive. Doadoahk Ngehn Sarawi mo kan, okay? Kawasak atay maliel. Kawasak atay mongyong pag challenge man wrong masano o challenge receive challenge kamelele. Kagakita kremi o tama ngoy ki o kay kinta tama ngoy ki may di daw yung God. Aking Ngehn Sarawi kauno sa kunok Ngehn Sarawi. Kak ko may di daw yung God na nampanay nay. Pinchikan wi wrong masano so kawasak pa. Magarada anso koros traban kalkalangan po yagi Doadoahk Ngehn Sarawi yakin kawasa ka chay maliel kawasa ka chay mongyong pagchalin men na leta o kaya ramas Ngehn Sarawi sa sayar raban rong raban menta rong sa rong kiligilang sa kilang okay Doadoahk Ngehn Sarawi po child yakin enlight our hearts of understanding ang masanin God pagchalin wrong o kachal Nakitidinan mongyong puelmao o masan magchal nakitong kachal ima kay buye de ko pranggot ima kun bukitala chal mor o ima bilbang kamor kachalla nan market David ko sayanan malka kay bugi sak tuwa isa keo ikin nakitong ya masan ng god payender debata on kauno okay so Doadoahk Ngehn Sarawi mo makin illuminate our mind and our heart pagtangkak wawnigi, yawgi, kasampaligi, masanan God. Nansoni sa payri sa kuwanoi wasa ayo masani, Jesus masani, ason sa waso Ngehn Sarawi, mesamay pan paraneto niyatay, yeyi me pan kawewe yung kumal mea koras. Okay? Mimen, ongya niya pileo study gilesana, kawasak penay relationship ang Jesus. Okay, pwede nanpungan siya, tatamak siya ko nang punasa yeyingin Sarawi po mama sanir. Kachkito po yung so sekital nan mueyet. Okay, nan so me yeyangi so lang ko warang ko, ma po yeyangi warang ko. Physically reklang, reitawen rarongasang, ang sawat siya solak lang ki Jesus. Silang itraka. Waran masachaka, but by faith, ni poson, tsaka melele tamet tawatak, kamelel pan masan ng God, so tsaka mimichanan maliel. Abang kodinan mongyong abang poriin ang wiwia. Magtsaka melele tamet masani tsapanggan wuya. Pui wewe iunsak pang kamelelen mo. Maintinda tsaka ay kamelele ap. Ay kamelele so tsaka potienan wiwia, kay te kamelel mo. Okay, so masani me Ngehn Sarawi bangking kawewe yang kumail mea koros o kachamang kung kumail mea kan minda yang kumail Jesus be bangkat lasang rail mangi mer remasa puek mangi mer red lal tuklar we merakan keliki merakan pakapake merawangi imere asam imara leader ye chapan samalar apakat kiyang rai nawa sok chal weki me inawa poida so I ko sambalen kitan watak puk Sarawi ta sama anson Ngehn Sarawi met anson Ngehn Sarawi met yanane yang asala Ngehn Sarawi pwe ko ton sa wasaya nan maurin sa ulang okay rikos ko saya nangkas kulin ayo makitraip sapal just chana na pakpakren court patama court kiyang kitran sa matraip sapal Ngehn Sarawi At magtsabang kinuya, bonasa sapol makawid,
pona sa sapulma kupura me ngumpoida okay pona sa me emimre chal bueno hidi isotra ban mai sanguk so nan kapakon kan tenia chakelekele pona sa Ngehn Sarawi an sa kajaban pona sa Ngehn Sarawi ak jaban narguya dadi jaban lamuguya dadi puyo Ngehn Sarawi ye yang kajal seli o an sa koros me chapona sa guarantee at a more pan safe pag chapona sa kuton sa usay kajal. Okay, so tatogan Ngehn Sarawi niya chabang wada puk Sarawi tatogan Ngehn Sarawi so chap nan mo in cheese so tatogan Ngehn Sarawi chap nakateta marang nan senesis niya chay wada puk Sarawi niya chay bangin wada ko to echa men Israel ko pwegi Israel awi awi pilipilan kauno ichu wada kata puk Sarawi way me Mogadin Ngehn Sarawi yawi lekin men Israel so yun ka sampal kiki chana sa Ngehn Sarawi sa Japan wiya tatok seli po naramasakan me pon sa sakot Ngehn Sarawi ko doon sawasa okay Japan sa sanya asa ma Jesus inogi di mabangkat kido Ngehn Sarawi sa mureti pon Sampah unsak eko di para pewe ren warang ko iral me ebukriyak ako di Japorael, wakid Raela, kakela kay Raela, why Rael pasang tatong ka na Rael. Okay, bilduwa dyanan. Ang kadede maring, Ngehn Sarawi kan tiyata pon, leader in men Israel ko. Okay, leader in men Israel ko, isyaban ko lanan, ira po yagi aray-ray, na kom taking note, kom kakin jungiti, take note, pag chamen study, Chamena solang Ngehn Sarawi asa Ngehn Sarapan pidoy sa na maliel pidoy na wiwiya kasaleta kot ngechal yeyas nan may makauno inogi di ban kamare de ngene imunan so I may men chalen wiwi kila keme chachukak luspon Ngehn Sarawi po Ngehn Sarawi memimre chal Ngehn Sarawi ban kasaleta loud poeki inawama makauno inogidi Exodus payo silisak payo kam kakantugidi wasao kayon nan marki walu isak wasa ko sayatuan Israel leader kan Ngehn Sarawi kan tiyata po nanaray wasang kautang kan okay priest samoro kan Ngehn Sarawi tiyata po lingalingan Ngehn Sarawi ko so aramasakan kilanger kaudiala bate mokitin Ngehn Sarawi pon Israel leader kan lead Israel men Israel kan okay so Ngehn Sarawi tuwa kintiyata nanaray wasang kautang kan tuwa kodo raking kautak nan 10 dape wasa magchapa watak nan Exodus Paisa ko kasayame tendo trukila presence ni moment cloud and moment tapok audela wasao so presence of God the mogading God kentiyata po Israel ka me sapolemang God Ngehn Sarawi imepil kawkawit Israelang promised land okay Kaukawit dong Rael, chabang watak na namayanayin 20. Kaukawit lang Rael, sapon inawo, magod hinogi ang Rael. Paranggak lang, mokidi ng punga Rael, encourage Rael pakpaki ipo. This is God. Okay, chaman mga Sarawi magod. Nang kaudia lisu riyaw lel payo, makampil bang watak, kaudia lisu riyaw lel payo, wasabil ko sayatuan, imuin Sampah so nan chapi nan waranga wala leni imui chapi bangkilan tatokan Ngehn Sarawi mabuk Sarawi masani okay Ngehn Sarawi ye manamanin God uya tatok nan Sampah wat wasao nang kaudia lisu riyaw lel payo kasaya tuan Ngehn Sarawi aban kakela kala men Israel kan is men Israel kame katotokan po Israel ye Jacob
Jacob ata Israel. Kataudoke ko kataudoke manakap ekriaman tuwechok 1,200 aramas pansang ni ewe kataudong ko. Kataudok me ekriaman so puksaraw katete 1,440. Me panala Marco. Kilelen God nan chomorail. Okay, wasa ko sa tuwan nan time in great tribulation nan tuwan nan kapa laut me gugodo mo child. Ngehn Sarawi ban kakela kala kataudok en Israel ka. Okay? Okay, iban syunda sa ulang buwan. Sa ulang niya chay ko sa iya. Sa ulang may sapal. Sa ulang may puson Jesus Christ. Baninda iyo balian lamalam. Iyo balian lamalam kinindinda. Number na care. Okay? 1,000 isasanta ni Bombay. Wadak. Nanggotia lisu riyaulel bahayo. Okay? Nito na ako sa saya. Number 144,000. Tragenda number na kiyar. Chay lusang komor. Awas chamele. Number wa toko Israel kataudakan men Israel ko. Mamakalagal. Magwod marki tipo sa palma. Kitrak kamuyo ngoy through Jesus kitrak crafted. Crafted to it ya true gon kamoro. Akitayan to ka lang. Simakatokay kitala ng true gon ang kala pa ye Jesus Christ makchaib sa paal. Ari kitrak in no chorus. Kalisya siluisak tayo. In no chorus makauno yung Abraham rail men Israel ka. Puweki Jesus akamuyo ngoy yangan ki. Karena Jesus me a child champion. Angin Sarawi me yingenen Jesus. Yeyas re child. Karena tama rekamele tama arayla child. Okay? Child met pai. Child kan me ala kamor through Jesus. Pueki child wiyala ko hairs to a child kaker sosoki when caught. Pueki mo din Jesus Christ. Okay. So ngehn Sarawi ebilbang kakela kala ebilbang tatok nan time in millennium tayo millennium and so me count Jesus bang God to buen kamomuela bang God to Koreao buen kamomuela Switzerland Sampah chaman rapture of the church so long bang wisiksang antichrist ban goya nga anson kaloke aramas aban parsilu alap akauno bang godto nanain sawo false prophet so go blika makan bil wi wuding diwasa aramas kap chakay kan bilban wi chakay melel enarail uong god poeki turin satanist worship turin aramas million in aramas can we go down Satan ran pokat so Israel ko mepan mimi we are wuding kan nan 3.5 years antichrist banta donkey one world government okay banta donkey likam correspond deceive wasa koros so lang mepan so yang gogola o aramas koros banal kologolok sangren tebel. Okay, kauno mo idong kison ang kauno church katik sambawat mo punang kapalo okay ban chaman datamo puksaraw masani aray poson bangke laila. Okay, rail ban subelang god raban mela ansawa mela ja magaban mor kila apraban subelang god rabanda belasang mangi te kaskia te tokoyo di raban mela apraban morla okay murin an Satan an son koloke aramas iminta kolok wainen sweat o kamatak an sa misesan sarawyo an sa mi mundo ngay worship god tuwa kon kamatak pa tuwa kilang kamasabuek pa in the spirit
Okay? Karate uya kapag oh my God, kakela kaya, po yung gak lalabot hansawat o ansawo. And so, a great tribulation ban take over. Chay go wong, karata. Chay nani we kilang en saraw makoton sa wasay kitra. Utanga kelay long tama ko mo child. Okay? So, murin bar siluwala but Jesus Christ ban Godsto. Bonana holy. Iwasama ban portayan in sambawat. Kareta masan yung child. Maramasinta yoy Christ kete ko laklang. Yoy Christ mo kete ko laklang po. Abang Godsto correspond lang. Okay? So magchagan mo yung wada puksara just ban 2 million samakan mo pumpongi Satan po Kristo weweki. So aban kaweki labang kasapokola false prophet. So kubilika makananhel. Kasapokola aramas koros makapchaka yung tuwa sa mo yung mundidi. Kasapokola anti-Christ. Kasapokola koros me Satan wiya tatongi puen huwang kupura. Okay? Aban kaweki la sampawat siniyay. Muri millennium. Millennium tuwa 1,000 years kapang wada kami minang kaudial. Tami ko saya. Murin na pang korongnya kila Sampah siniyay 1,000 years himatang ke millennium. Nan sakaraya riyawi sa ko bil ko siya tamo sakaraya bil sa uko. Matawa imanete puk Sarawi the truth. Okay? Wawa basanan memelel po sambar. Aman intungiyata up yet a fulfilling o bil banlawlel niyumi. Okay? Sakaraya riyawi sa ko sa saya. 1,000 year, 1 millennium. Okay? Aramas pangkosan pon sambawat. Melel, mikos ko saya ko poson ko. Raganinda met this is paradise. Melel apkay de kasawat. Ang sawat is like paradise. Nan millennium maban bebol. Okay? Pueki Satan oban loktier. Tarkit. So bebolo malele. Kauna bang wadi to new heaven. Jabang gogola ap jabang burodo. Ima buksaraw masani. Child kosan ni bebol. Barkit. Ni bebol pueki Satan laktaklar. Okay. Ong Satan tatawagan ngayon Sarawi ong Satan. Welcome Chok Malkan makachkachta. Ikos ko saya tatawagan ngayon Sarawi. So mowa ikos ko saya tatawagan ngayon Sarawi ong leader kan ong akin sa wasa Israel leader kan me wiya lead sa polmangot aramas nan Old Testament. Okay, sotra kausan Israel abogin tiyata po Israel kakela kayong Israel kamarain Israel kawid Israel borang kakidida kawid sa polmangot aramas oy didawen kauno. Okay? Awang Satan ngayon Sarawi kamelele meime restraining imauye sansali nan sambawat lang puksaraw ka tete yung gata great tribulation na maduriya sa tayo Jesus masani and so may abanggodo sodra lokolok te kapal rasong sang nikapagapagin sampale lan so. What kiktra miminan miya Satan abo under control. Awan so tama pa no kamasapuyen ki magchapang kang lepiyan po ay nananapang kamasapuyen. Ngayon Sarawi, asyapang ko sana na more makipsapal. Apapang mokit, apang komokit sampon sampawat, apang muitong evil spirit, apang muitong Satan, Antichrist, kaunan demon, kaunan way rotorot, rabang portasang nan puel. Okay, rabang portasang pa, remimi pa ang sawat. Rabang portasang, magchaw yung kay tin mamal kita token ni muntiti ang sawat, apan laut sang. Migos ko saya ran saraw yan so na share ngo. Igos ko saya kotun kan, magchay wata kata ng puksarawi. Okay? And so me, kauno kamomala, nan mo'y no wow.
eso traka mala real people eso traka mala natural people aramas metu traka mo yongoi po Israel chame mimo aramas me kachenga pagata isme morla no one to apanine na pujak siliman arai pod ko podral me to waliman warim me konang audela aramas na audela raudegila man kapugupuk jegan boy aramas koros kapchakai saka kakalak lalaw kot aramas palilaw piltol anilahar pagita fallen angels ton langkan me Lucifer bitieti me popsang nan lang rokodoro kaparapariyang aramas makapagupagan kot so rawiyata songon breathe makaidek kapagupuk makot kachun wiyata okay so ito mawarang kaunong kamomala aramas pon kahit kaunong yang bueki puin wine and gotiwo e anana wipe out bueki remix raramas gotiwo patrong aramas me popodi nani Arbobodi noni tama kaunya kaparapasang oni wasakoros. Saraw ka dito yung child nan muy no wow. Ijapan nan muy Jesus Christ abang kachto. So niya tawi klikilang irirong sili nan muy Jesus Christ Koros me out kungen Sarawi ramarain kita me kauna mama sani. Koros me sotra out kungen Sarawi rawia agent rawia tipson totok nam ton Satan when we wiyada aral prochen kan me palian kuprongkot okay government in America ramen corporate abortion na America sambar limaisak abortion na wiya kan abortion to kamseri kamalan seri nang kapeten nono government kita money pain rail kan me o kaga kamila nom serges chanane pine government pine okay so sampuka koras influence and demons ang mass pweki agenda and Satan and kawela kapagan god nan technology Elon Musk ko sa yayar o mail bilmangi me inana advertise AI me do ito wiyata ropa dan sa travel wiyata chip kilong nan brain nan malyele na ramas so chabang kilang nan Daniel tuwari sa kisumo ako sokosoya tamak child mi milale ebil ko sokosoya tuwa na ramasapan and iron mixed with clay tayo iron mixed with clay iron ye ropat clay ye child okay po miya wasakis me kasaleta me child me clay in a potter's hands potter ye kauno Song kapal clay kauno kapala child more pag child wakilak child lingan child mau ako ko ba sa iya me matra abandalogila kabal balo tami ako sa iya nan mweyet arama sa abantol matra okay so songan kendo puka inene kasali yung child wow we in the last days mone pan frozen la wata ko dial isak silu ako sa aramas pansolan not sula pampain tayi aramas koros mesotra chipo purlong lale okay so isang na first days ka nanganan anti-Christ busy pushing on sige no aramas ansawat makomuyo ngoy rong sang patangkak just chuka melele chabanosa nang ko dia isak payo duwaw ka no masani koros me panaleti chipo Solario mak bang ko yung rally jong yung en court. Okay, yung en court me bang korong ay rail man montol lang kan rapan laktak na len kisiniyay. Karita ko sampal kita no sang en Sarawi. Jano sang en Sarawi. Ngayon Sarawi uye sinsila restraining Satan and so what. Ako saya kapan wadak more Jungidi, Korean Tessalonian Korea winnow, and so mapang komokito Satan bang porta. Okay? Ngayon Sarawi bang kauna bang kamakita sang buwan, and so what and so nan, tribel abang porta. I see alam may isaktuwa, kasi when everything shall come in
when enemy, not everything, when enemy coming like a flood, God will lift up his standard. Kauno ban, and so me imunchitia can go to a kauno can kasaleta. Okay, kasaleta so kosay kita token ngayon Sarawi. Miko sayang kapana koryante solun kariyawa. Ako saya lap no yo kolo and so mabang kamakit. Iyan so me el break loose. Antichrist sansalata. Ngene we setting in place koko no bata. Apan so me yo kolo ban moket. Apan sansalata. Okay? Ngoy kamelele me sapal ko. Ngayon saraw sa trabang ko sang re-rail po ko sa usay child. Ngayon saraw me miminan sambawat when we kolokol ititang sinsila sa palmanggo chara masakana ititang at ito ko naman titi abang mo kaya di mapuksaraw masani. Karta magdrasay ale ngayon sarawi akadra lepihain. Oh! Chabang pangalaki Christ at masapuyak. Chabang sujuk kakong pongin sarawi na bangkakila kitsaila. Karata ko sompal kam kakidak yamuna ipanalangin sarawi ipsapal. Muiton Jesus Christ am nori masagam bata-bataan kipsapal. Pwe kipsapal me panalota tapotlo ng winggo ichichel ronger ayo. Ipsapal me panolota ng sarawi akatlong lalatel. Pwe kiyan sa wapal makukuto mo child. Magjapayan sa triyang pukpuktasan ng sampawat katranan ng sarawi ansawo. Amen. Okay, so kodo nang totokin Jesus ng sarawi asansal puksaraw ka dito yung katral ng saraw makaibuya di Jesus kahit kaibuya di conceive by ng saraw tiyata po Mary conceived to it a wiyata. Ngayon saraw na wiyata Jesus Christ. Seryo kay dek. Papa o nono, estro ko sa no uduk. Ngayon kot. Tiyata po Mary, conceive, maker, liseyan. Okay, manan maduwe sa kwaluriya sa kamkakwata kwa sao. Maduwe sa kwaluriya sa so. Tami kosko saya yang kacayla. Totokan ngayon sarawi. Sama dyan intrabyo ko koto. Mabilbang koto mo child. Nan mo in Jesus. Obilain sa what? Okay? Luke payo sa kwaluo Jesus bil kosaya tuwan ngayon sarawi. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach good news. Ngayon sarawi. Kasarawila Jesus. Nan wiya isak silisa kwalu pwede ngayon sarawiya triyata bawe murin baptize kowe nan sapchuan kasongosong ngayon saraw mimire bawe di chapel murin mo koseli okay koseli batak kamawiya la ramas tuwecha warango sabal mo warango an sa meraybil out kita ngayon sarawi tiyata bawe rail Relaudot kita ngayon sarawi. Tame Jesus wiya, reyang wiya. Okay? Hallelujah. Lel Jesus sordi eyas kita bil manman derosan en ngayon sarawi. Hallelujah. Kamka kwado kayong bidras silu sa kwalu. Romaneo payo. Kayong pidras silu sa kwalu Romaneo payo. Ako sa kasaya tuwan Jesus Christ Paula up. Ngayon sarawi kaya sata. Ngayon sarawi. Ngayon God kaya sata. Okay, so ngayon sarawi rin naramastipan. Ngayon sarawi rin naramastipan. Pag sarawi masani nan sone sa kwano. Isulele sa keo kamkak. Wadag sone sa kwano isulele sa kwano masani Jesus masani yang red kamau bam may kukola pa may ischokola so sawa sa sutrabang koto okay
Jesus mama sanime kamaba na ramas koros Ngehn Sarawi. Ngehn Sarawi tame atato ko ang ramas koros miko sa yaki tipo. Jadi dawen Christ kejaken tipa tam mangay putip mangay tama kejakelang matawa mesapong chatipatar tama chamong yung sapongong chatipatar tama kejakelang inang imakay tong prongkot chatipatar. Kita mencawa sama ku prongkot chastuyak chatipatar tip mangay. Jesus masanime achayl son sawas Ngehn Sarawi. Ngehn Sarawi yang sa memimerecha asa machakun miata tip aban kachamang kengecha aban indang kecha. Mas jogoto sansal aban kenjojo tu pona chay mongyong. Puk chalen dakren got main got tama wiyawi tama sabun ta komen yanasa. Okay? Asa machak ko bonasa makadin Ngehn Sarawi chabang ko directed. Chabang ko Ngehn Sarawi yang ken kawit kecha itawe ya guide kawit kechail. Okay, so kupurmak ibang pitipit pueki eller klockan är school timet bill got up Ngehn Sarawi akin sa momotso Jesus Christ imechanane ki ipsabal Chunta dongka nanani ipsabal chun Sarawi korosanani ipsabal Ngehn Sarawi pangkin sa momotso Jesus Christ may ipsabal makamorla makamakal gidar inchan Jesus Christ mamakalakal. Okay? Ebisus riyaw isaktual riyasak riyaw kam kakwatak mo. Amasani po iki amal miniminiang Christ kumal biliyang kokodan wiyala chan basew magod kungat lole ki sapol mangen. Okay, dame masani po iki ata miniminiang Jesus Christ jako saya miniminiang Jesus Christ taib sapal. Argot kungogosan lale chaki Ngehn Sarawi. Magchastuban wewe ki iran pung kachabang kung yipakpak rengot main god kat kito Ngehn Sarawi pwe at kautakan mau kat kito Ngehn Sarawi pwe ke machip sapali ko sa yayarayo pwe gi ay watakatay rampung ka makachip sapal chabang kamelele pwe ki kitram miniminiang Christ pwe gi atayip sapalo anganen god kat lale tail kam kakpilewat daga bisus riyaw isaktual riyasak riyaw. Okay, Ngehn Sarawi akin inspired akin kakela ka momotso porang kak worship takot worship kautang kengen god pilibay silu porque child me a layer circumcised mele lo kaide krael porque child kin kautang kiyang god sangni sapul mangeno circumcised of heart ime Jesus Christ kachto wiyayang aramas koros me sapal circumcised kapuyalam nongyong kareta esutrana miminan triyaken mekauno masaniyang babae priyam mesriman banlel ran walu arakola circumcised yala a private part tamara wiya nang mokito kilelen tame Jesus bangot to wiyayang child circumcised yala a child mongyo private kaunot kelep chamumangi. Okay, so you know wasa ko sa iya puegi a child a layer circumcised sang ren Jesus Christ ka child kakautang Ngehn. Amen. Ngehn Sarawi pelkin direct missionaries chay watakatar nampu Sarawi nam wiya isak wano rachigajak isui rachigajak isak wiya isak silu rachigajak riyaw rachigajak bayo chay ban watak nampukan wiya edurki makadin Ngehn Sarawi pongking Ngehn Sarawi kachtier Ngehn Sarawi der William de Jesus Ngehn Sarawi ime Jesus abo makmakid inside and among the believers. Okay? Tiyata porel audirella the donkan rail. So Ngehn Sarawi chawat katanan we are riesak walu abilkin select ministers magarata ka child saulang nan wasang kautang kan chanane ususin ois mo pungil chanane kaidan child government in Sampah Mabanda, ola baka bang candidatin one baron, ola baka bang candidatin
president faiz system in Sampah mo magcabanaw taot Ngehn Sarawi kawid Ngehn Sarawi kin direct Ngehn Sarawi kin kawid saniya jebang kaisil kapakap ki Ngehn Sarawi banun data is mesapol machon tatok jawad deker nan wasaka nan wasan watawat kam. Amen. So Ngehn Sarawi pilkin anoint to it kasarawi alat te kayedi aramas meken tatonki kayong korentri yori sa tayo kupurmak iwi marmarara po ipantalaray meeting pangki with scripture kan makom ngongi kompanin tingi dio plewatak okay Ngehn Sarawi ken kiyang child bilibili ko sa yayar mo wi ay sa klemao riye sa kwalu Ngehn Sarawi ken baptize ken child power Ngehn Sarawi ken tiata po naramas po kiyang kelapang court porangkak more Sarawi porangkak more idibak more in socha pangata more nanan chukowe okay magtabang pangata chana na baptize Ngehn Sarawi o to pang ko porang court baptize ken yang na mo Sarawi Ngehn Sarawi ken tiata po naramas ken palangaway sang inangin Sampah palangaway sang inangin Sampah palangaway sang desires of the flesh utuk inangin men nenek inangan men karer men lokaya likam men libanat men perin men sakaun wai men Sarawi tiyata po na ramas akan palangaway sang inangko akan kaibuyedi kainang iyang ramas more Sarawi kainang iyang ramas kuprang god tatakan Ngehn Sarawi mo kan okay work of Holy Spirit for believers wasa iko sa yaya rakoy anyway ibanu di wasa pwede nok kasi mararar chay sa drano kalete mau abanu di wasa kalangan kiyang ko chamail maur lakap misangan time mo tra kam ka chungkotsta kam ka pilpili o patikowe o take sabol mamoy note uya sabol mamoy study okay rabako is spirit God is spirit atay ko Ngehn Chaka kodo rong masa ng god pon live cha purowena na cha poron cha study cha kapakap cha uya study kapang puruta god pantatong kunu pagkita take time with God amay ban roron cho nak ngay samola ngay just a movie o ilang gasto chaka uya patpatak ap so try invest on masa ng god sa pantatong kunu tra pagkita sa udi just kiyang time just lesangi amen praise the Lord so kalanganin ko te panuti wasa once again kalangan God bless